Sika tiragsak ko. Tinapalabas, napan da Doña Marita ken Jinky iti pasdek ni Oliver. Ngem imparik na ni Oliver adinan pagan-ano ni Jinky. Nasakit tinakam ti balasang, ket ingkedeng na amapanda iti probinsya. Tap na ikan na ni Elisa iti pagnakmanak. Itimot pa nagsarita da Don Romeo ken Oliver. Nasa uti doon nga ang mga noadan ni Elisa iti probinsyada. Ket dita, nalagip ti baro ti agpaprobinsya. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Sika tiragsak ko. Sa dino itan ti ayan ni Elisa. Di na kayat ngay pakam mo, no sa dino ti ayan na, papa. Amangan met no nagawid ni jay probinsyada. Kasta nga ta, papa? Awan met ti sabali a pagturungan na ditoy. No kasta, padasak ti mapan iti probinsya. Iho, Kayat ko ang makita kan makasarita ni Elisa. Kailiw ko una yan, papa. talaga ka di nga agayan ayat kayo? Uwan, papa. Iho. Itamot lang, mapanak iti probinsya. Sige, iho. Sige, agbiyahe ta adwa. Italaman na makapasyara iti vacation house mo iti probinsya. Sige, papa. Agrubot ang rodan. Daw, sa dino kano ti papananda senyora kun Miss Jinky? Jak amu di damot imbaga kanyak. Basta agap apurada mo't. Naalada mo titibado da. Papananda nga tangay. Awanan bibiyang ta, no sa dino ti papananda. Sa bagay di duduatan di ti balay da senyora. Una, Sa bagay, kay kayat ko na awan da. Awan ti agong ungot. Awan ti kasinsin nung bat ko. mas daawakan ka, sita. Ngamin, maiturid mo asong batan ni Miss Jinky. Wan binalas ko pa'y idi sinipat na kiti nakapigpig sa. Imbuelok ati tong pakkan kwa na. Naturid ka, sita. Ay na dong, saan aga po takatulong aklaang kat kasti titrato ni Miss Jinky kanya. Sa bagay ngam di mo labsun asong batan, sita. Amangan no, kumaro ti kinabala na, kat anyapay ti aramiden na ka. Anya ti kunam, balla ni Miss Jinky? Pudno matabala day jay atao. Husto ka dong, balla talaga. Sika ka di, ti ama ni Eliza? Uwan, ma'am. Siyak. Asino kayo ka day, ma'am? Siya ti asawa ni Oliver. Katugangak mo, to'y kadwa. Ayan ni Eliza. Kaya't ko akasarita. Kat no saan matanagaw awed, ma'am? Ulbod! Parwarom ni Elisa. Kaya't mi akasarita. Awan ni Elisa dito'y balay, ma'am. Saan anagaw awed? Sika alakay adulpet. Ibagam iti anak mo, apadam matlaang adulpet, taliklikan na ti asawak. Tano saan? Agbabawin to lang. Di mo ilambang ti anak mo. Parwarom nga minan. Imbagak matahin. Nga awan dito'y ni Elisa. Tasaan anagaw awed, madam. Di uri agdamag kayo kadagiti kakaarubak dito'y. Tapno mapanak na kanyo as anak nga agul-ulbod. No kasta. Sa dino ti ayan na. Jak amo, madam. Ha? Sige. Idanon mo kan kuana ti mensahe mi. Asaan nga agpakpakita kin ni Oliver. Tanusan, pay balod mi. Kapampanaw ti bakat nga amaw, kanti manugang na, anak ko. Kas itinakunak kada kayo, tatang. Di yu ibagbagan no sa dino ti ayan ko. Nga agpapan kan ni Oliver. Anak. Pangaasi yu, tatang. Tong palendak. Napagsaritaan tayo daytan. Kat imbagak meten no anya ti rason.
Uwan, anak ko. Sige nga Rodan, tatang. Kasapay. Sige, anak ko. Bye. Ay, una yan. Pinapanaw da lang arudan ni Elisa kas babaw nanda. Ita, sa pulan da pailaang. Ngamjak ibagbaga no sa dino ti ayan ni Elisa. Tapno mailiklik iti riribok. Ay, inakon maturog. Tamasapa akmanen amapan ije gardin ko enton bigata. Ne. Ada tao. Umayan! Mabalin ka dito umunag, tata. Sir Oliver. Pastrakan da ko ma. Di tao nagtipagsalitaan tayo. Pudno, tata. Kasta ngagpaiso tinapasamak. Iswapin manaw ni Elisa. Ket amangan ko nak, noaddan dito'y probinsya. Iso nga'y mayak. Saan ang nagaw-awid dito, sir? Basta ti kunana. Sa anak ka nung agdanag kan kuana. Taagawid tumatlaang. Ada ka di cellphone number na kada kayo, tata. Awan, barok. Tajak meten makontak tay number na. Tata. Kat uray ko na nga awan pagdanhagakan kuana. Agdanagaklata Ngamin, di na imbaga no sa dino ti ayan na. Kailiw ko ni Elisa, tata. Kasladyak ka balan, nudyak makita. Sir. Iso ano makasarita yo. Ibagayo ko makan kuana, taagsarita kami. Sige, sir. Ibagat to kan kuana inton agawid. Ngamjak amo no kaano. Sige, tata. Kitagyaman na. Anya ti kadayo diti vacation house ni Oliver, Marita. Jaglaim pagarup nga da kayo ita ditoy. Kat da kayo kin ni Oliver. Apay nga da kayo mat ditoy. Apay adamagam ti kasta, kat kukuha ni Oliver daytoy abalay. Sapsapulan nyo ka din ni Elisa. Saan? Nudigat kayat lang ni Oliver ti agbakasyon. Tapno makaliklik kini Jinky. Ang malas, gapot at da kayo mat ditoy. Anya? Kinuyog ko ni Oliver ang agbakasyon ditoy. Tapno makaliwak sayak mat. Dayta nga tatipod no arason nyo, ti agbakasyon ditoy. Kat da kayo. Anya tiran tayo ditoy. E dinto tasan nyo mataku ko ditoy a vacation house. Awan ka diti karbangak nga umay ditoy. Kat kukwa ti anak ko. Pues, aguli magkangaroden. Tadyak kaya ti makisinnupiat kan ka. Tinak maturugan. Ditakan. Agsubli ka, Romeo. Saan tapay analpas ang nagsarita? Adda kagayam dito'y paraangan, Oliver. Mabaling ka di nga agsarita ta? Sakbay ang mapantamaturot? Panawan nak dito Kayat ko tagmay maysa. Amom ka di? Napintas dito vacation house mo. Kayat ko ti agtalinaag dito'y iti mabayag. Anya ti panggap mo iti dayta nga na bagam. Kayat ko lang ti agbakasyon. Pues, jak kayat ngagnaid ka dito vacation house ko. Iso ana saysayat, nagsublikan ijay Cebu. Anya? Di kagdanag, Oliver. Sa anak nga agyan dito'y balay mo. Ada kwarta? Kat kabao lang ti agpaipatakdar. Iti kabukbukodak abalay dito'y. Anya? Iso adi kagdanag, Oliver. Sa anak nga agbayang dito'y balay mo. Oh, ape adi ka matimtimek, Elisa. Sir, mabalin ka di nga isardang mo ti kotse. Kayat ko tagpakwar. Ha? O sige.
Ilayon ka ni di ospital. Agpa-check up ka. Ang mga nuan nyamat dayta, Elisa. Saanan, sir? Diyak lang amin kayat ti kinabanglo ti air freshener tulugan mo. Inikat kon. Wanya, maulaw ka kadipay. Medyo. Aglayon tayo di ospital. Kayat mo man wano saan. Kayat ko masigurado. Anasaya at di kasasaad mo. Agdadag sana. Isumit lagayam adi mo kayat ti angot ti air freshener itilugan ko. Kat, kumusta ti Riknam? Sir, saan ako nga agbayag iti restaurant mo? Agawid ako ni iti lugar mi. Agure ka. Ammo ka di tinobyom daytoy. Saan? Kan saanan anas kan amaamuan na? Ngam apay. Saan ka may kari iti pamilyada? Ngam, okay lang. Isakad ko ti panagbiag mi iti agbalinto nga anak ko. Elisa. Nalabit ang maudin da ito abulan a panagpaay ko iti restaurant mo, Sir Richard. Kat, kumusta nga rodan tirik na ni Elisa? Nasayat maten. Siya akong tinanggatang iti bitamina na. Nukas na. Agdadagsan gayam ni Elisa? Wen, Tess. Kasano nga rodan? Amangan no dinan kabailan ti trabaho na kasko. Ipan mo iti sabali at trabaho. Dahil nalaglagan. Anya? Kasapulan na ti trabaho. Isong agtali na idlat ta dito'y restaurant. Mabalin na latat yung trabaho iti kusina. Ngam saanin nga iso ti tagaluto. No dikat, maitulong na latat ti mabalin na nga itulong. Saan nga ta makapadakas kan kwa na? Tiagyan latat iti kusina? Okay lang data, Richard. Nalagan la at trabaho ti agislays iti nateng. Ado ti mabalin na ang maitulong iti kusina. Ay, agyaman nak. Nakasangpet tamot langan dito apartment mo. Kasano pa pa? Dumanon kayo pa dito apartment ko. Ure dita kayo nga ginana. Sana niho. Aglayo na ko ni Japasdek ko. Di ko kadi kahit agpalamiis, papa? Sanan. Sige nga rod, papa. Agyaman nak iti panang itulod yung kanyak dito apartment ko. Juan, Mama Marita. Magustuak dito probinsya. Presko, ti angin dito ay. Pudnot ako nam, iha. Gumatangak dito iti house and lot. Talaga? Juan, Mama. Kan gumatangak dito iti pasdak, amabalin ko apagbalinan a restaurant. Oh, nagsaya atan, iha. Kagronaan na. Kayat ko dito ay. Tapno mabantayak ni Elisa. Taga dito'y ni Elisa. Kat mangtang danak iti kaaruba da, nga agpaliiw iti balay da. Kat amin na mapaliiw da, idanon da kanyak. Kasta ka di, iha. Jak itulok ang maagaw ni Elisa ni Oliver. Tano kasta ti mapasamak. May salaang tinaskan amatay kada kani. Ni Elisa, wano siyang. Anya? Rabiin, anak. Ngamrumwar ka? Umalatiwak dita balay da tita Christina, Mama. Sarong karam ni Elisa? Wen, Mama. Talaga ka di nga iso ti pakarik na am iti ayat, anak. Wen, Mama. Sige, sikati makaam mo. Di ka pakibiyangan no may papan iti kasta banag. Sumuporta aklataken ka. Agyaman ak, Mama. O sige, agkapi kayo pa'y kabayatan ti panagsarsari tayo. Agyaman kami, tita Christina. Agyaman kami, madam. O sige, panawan kayo dito isa lang agsarsarita. Sige, tita, ket agyaman ak. Kumusta ang Riknam?
Okay lang, sir. Nasa umat siguro kan kanites, ti may papaniti trabaho. Sir? Agtrabaho ka latay di restaurant ko, Elisa. Sana bale? Ta saan na nadagsan ti trabaho? Kang runaan na, saan kang agbagkat kadagiti mailuto? Sir? Adda na sa kanyak, may papaniti kayat mo aragpatan. Saan ka di? When, sir? No kastang rod, nasken nga agtrabaho ka. Nang runa kat di mo mat kayat ti umawat iti tulong nga gapo iti uray asino man. Tati kayat mo, nasken apagling atam. When, sir? No kasta, agtalinaid ka iti restaurant ko. Agtrabaho ka, aginggat ka ba alam? Sir? When, Elisa, nang runa pa'y kat agdadagsen ka. Kasapulam ti kwarta. Sir Richard? Agyamanak no kasta, sir. Aramidak mati amin akabaw ilak nga agtrabaho iti restaurant mo. Adda aklata iti likodam. No adda parikot mo, di ka bumdeng nga umasidag kanyak. Good morning, Eliza. Nagsapa ka nagriing. When, madam? Oh, ane? Anya ti mapaspasamak ka, Eliza? Madam, awan na nyaman na daytoy. Apay nga agbakbakwar ka. Agkiwar ngamin ti rusok ko, madam. Ibagam ti pudno, Eliza. Anya ti makagapo nga agbakbakwar ka. Masikog ka kadi? Madam. Ibagam ti pudno. Diyak kayat nga aglibak ka, Eliza. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwayan na denggen, ti tuloy, ti nobela tayo a napaulwan. Sika, ti ragsak ko. Nobela ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Sika ti ragsak ko. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.